MCO wandi ya kiremo ndaithile ariwa kuma minister wo karia Kipchumba Murkomen ayako keronyiro karia ta kinyamero kwarerio karia dirite kinyantere mamburene ya makanisa ake ariwi kware operation ya mbireto ni rawari minister wo karia kidore kindikina atano nio kirapa kwenda ndendithie chio irachidirite kia wocho kwena kindikina batire kwamura Murkomen utira manto ya yondi ya kwithira gitana mbere ura batire kaiteno kumwenda na kathite gavana mutumanto edingia nonto boche mania na munene wa borithi ochokanirio kari mwankene ya county Muturi Isiolo ibuke ndotira kwina thiri utugikare na ndatoi Kagitene akakwithirite wikujirwo agibokaria miankene igembe no tuko bagukire guru NPR bathatu bethiro bakiuragwo ni maitha na DMC wa kithi mwende ithire akiariria untu bubu nethirite akiorotithiria kiara waziri wokaria Bwandene Kipchumba Murkomen ni wakuma waukumira ofisi weyete ake kanisene oti insecurity ya kanisa na Murkomen insecurity na area ina Rwanda ro so ukaguthoka ne ira to ne bia deputy president kindekire RCS o interior uwarega kwa kanisa na tukone na ara oyite otethia ntubetu na ndethire ariuga kwitagerera njukitwe ni kithure kindiki kagitene kau ari waziri wokaria gutigira kuri no karia bakungana na karimia nkene amiro ni bagukara na thiri untubura na ndi akuga waziri Murkomen atathingatire karia riu kanethira kireta mibango miankene u na ndi akiuria DP kithure kindiki kwa waziri ujo watho gutigira kariba mero ni bokara na thiri na kinya bagucokerwa ndethia chawira chithirite ikiwa itono operation iretirwe ikindiki nondo kindiki na irete manto operation no operation ireta athithwa utiro tukona amani so operation yeburita kuthithwa point number 1 tukomba kuona ng'ombe chetu chicho kuire ikuiywa otherwise tugethe kuthulungu tugira anga security ni kuthithwa so inkwanenya ku request mwana tu deputy president Professor Kithure Kindiki nonto nakumeara atirire muliko na instruct OCS Murkomen amwire nete aili antu ba nyumbani antu betu antu nyumbani na araiba kuthira na antu nyumbani na araiba uchumbuka so tutikwenda kuria ringi tukirira tukiwa ngambi turenda kona thirikari tutethia nkuru kithire nethirite agikathetagarira ngabana wa Meru Mutumanto ethingia ria kuriongila Iji Douglas Kanjegoro kwithira bakiariria thina yokaria Meru na nkuru kiakiuria ngabana ujo kwithira akiarania na ngabana ba county Muturi miankene ugotigira kuri nokaria bokung'ana na wamba bwandethia bokovira nankendo chokere kinyanga vana nkatho no ntubweta alira yukirie wito karanthi na Inspector General Police beta bakaranthi na ndona kinya kiu ate initiative kware na gavana Isiolo gavana Samburu na gavana Marsabit na Turkana area yu so etaleru ne etalereria ya nondo kinyanga vanora oteburete kwithira wa gavana kokwanda kurilana na intobyo kuyo kurio economy account eku kingine mutongerero ugete kinya thirikari nene kareta mirandi wete na batankuru kio karia arana ndethirite akiuria bunge ba Meru kwithira bakeinyira thirikari nene kuona Meru ekuona ntaira yo karia thirikari kinya twakira thoko kana twakira barabara neburite tukaria security is very vital kaba muntu tina barabara muntu tina thoko lakini muntu ena security no ena afya so ito kwanda thirikari take mando with a lot of caution and with a lot of attention kenda antu betu bambokara bwaya mwankayo wa Tigania East Tigania West Igembe North na Igembe Central muthiene kirithire wina chore baba ingi muno na Meru baithirite bakiwishi mwenda ithile ba na mitandao ne ki social media baba ingi ondingira thimu baembira manto ya kwa deputy governor manto ya county secretary manto ya waziri of finance and so many issues so antubeto inkwenda obera thank you so much nambere bwega non tubombishi well kinyanga bana actually ne ndete join executive mutethia kutungatira Meru na arutero executive especially muno kinyete county secretary
lakini pora ambenda kwira Meru ambenda obera onde kwa ile mantu ya maingi position inerande ni ombo tetheria ngavana saindi ke report rande to cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.